laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi qabili التوبة شديد العقاب ذي الطول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذكر أمته بهذه اللذات وأمرهم بملازمة التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون وأيتها المسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. harayɓa o jarnugol meɗen allahu subhanahu wa ta'ala, kanko allahu azza wa jal sifitorɗo jaɓugol tububuyeji ɓeɗo jiyaɓe makko bonnuɓe, ɓeɗo jiyaɓe makko wopuɓe, ɓeɗo jiyaɓe makko bakkonɗinɓe, ɓe ninsi ɓe eggi e ɗin bakkatuji maɓɓe ɗon, ɓe tuubi, ɓe laɓɓini, ɓe rutti ka makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala. wana o ɓanginiri non ɗum ka qur'anare makko teddunde, kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. o wi kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko o haforowo o yaafo bakkatuji ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko tuubuɓe, ɓe laɓɓini, ɓe rutti ka makko, bakkatuji maɓɓe ɗin ɗi dendanigal majji, kanko jalla wa ala ko o yaafotoɗo ɗum, ko o heefowo ɗum. o sifitori kanko allahu subhanahu wa ta'ala jogitagol lette ɗe tawata ko lette tiiɗuɗe, lette sattuɗe, lette muusuɗe, wonande jiyaɓe makko ɓe tawata ko sandalɗuɓe, ɓe satti hoore, ɓe yoori ɓerɗe, ɓe lundimo kanko allahu subhanahu wa ta'ala. wano kanko allahu jalla wa ala o ɓanginirani en ɗum non ka qur'anare makko teddunde, kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura inna akhdahu alimun shadid. jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o wi ko wonani tigi woniri lette jomi maɗa ɗen, si tawi hawri o nangi kanko allahu tabaraka wa ta'ala yimɓe ɓe tawata ko yimɓe saare yedduɓe. ko wonani tigiri woniri nangal jomi maɗa ngal, si tawi kanko jomi maɗa o nangi yimɓe ɓe tawata ko yimɓe lundiɓe mo, yimɓe salaniɓe mo, yimɓe ɓe tawata ko wopuɓe sharia makko on. kanko tabaraka wa ta'ala o wi inna akhdahu alimun shadid. nangal makko ngal pellet ko nangal ngal tawata ko musungal, ko nangal ngal tawata ko nangal sattungal. hara yeeso ɗum mi seedike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal siwana kanko allahu subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. mi seedike wonde nelaɗo meɗen on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe jiyaɓe makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala, ɓe kanko allahu jalla wa ala o suɓi, o teddini, o mawnini, o neli ɓe faade e meɗen enen ɗeɗo mofte. yo allahu tabaraka wa ta'ala o ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam, e dow ɓeɗo yimɓe nder suudu maɓɓe ɓe tawata ko gomɗinɓe, e dow sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe dendanigal maɓɓe, e kala neɗɗanke artuɗo no nyentina oɗo sunna maɓɓe ha nyalande darngal. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tawata ko ɓe andintinɓe
ɗeɗo mofte maɓɓe ɓe yamiri mofte maɓɓe ɗe wonde yoɓe anditu yoɓe miijito fi ndeɗo mayde. Ndeɗo mayde nde tawata ko taƴayde tuuyoji, ndeɗo mayde nde tawata ko taƴayde belenduruji. kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki ka hadis abi hurairata radiyallahu anhu, hadis mo imam at-tirmidhi ɓe filli ka sunan maɓɓe, imamu nasa'iyu fillimo ka sunan maɓɓe, imam ibn hibban ɓe fillimo ɓe sellinimo, sheikhuna al-albaniyu alayhi rahmatullahi ɓe sellinimo ka sahihu tirmidhi. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki akthiru zikra hadhimi ladhat, ɓe maaki ɗuɗɗine miijitagol, ɗuɗɗine anditugol e taskagol fi ndeɗo mayde nde tawata ko nde taƴayde tuuyoji, ndeɗo mayde nde tawata ko nde taƴayde belenduruji. kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe yamiri en enen ɗeɗo mofte maɓɓe wonde yen waɗɗito yen jogito ko wiyete tuubugol rutto ka allahu subhanahu wa ta'ala. nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makani e wano ardi non ka hadis oɗo sahabajo tedduɗo maketeɗo al-a'azz ibn yasarin, hadis mo tawata imamu muslim no fillimo ka sahihu maɓɓe. nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki wonde ya ayyuha nnasu tubu ila llahi fa inni atubu fil yawmi ilayhi 100 marra. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ko ono yo yimɓe tuube ruttoɗon ka allahu subhanahu wa ta'ala. ɗuɗɗine toragol mo kanko allahu yo o yaafo on, ɗuɗɗine tuubugol hoton faade ka makko kanko allahu jalla wa ala. ko waɗi min nelaɗo moɗon on, min mo tawata on mi yaafanama dendanigal bakkatuji komi watta kon e dendanigal bakkatuji komi waɗi kon, min miɗo tuuba mi rutto ka makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala ko fanɗi wo e nder nyallal ngal laaɓiji 100. hara en toriki allahu tabaraka wa ta'ala yo kanko allahu azza wa jal o yaafano en ɗiɗo bakkatuji meɗen, yo kanko allahu tabaraka wa ta'ala o yawtan en ɗiɗo boneji meɗen, yo kanko allahu subhanahu wa ta'ala o nyortu e dow meɗen ɗiɗo sattedeje, kañum may ɗiɗo nyabbeli ɗi kanko allahu subhanahu wa ta'ala o saaki e hoore tagore nden hande. haray si ɗum feƴƴi ko ono yo siɓɓe tedduɓe, yewtere meɗen nden bi idnillahi tabaraka wa ta'ala e oɗo nokku tedduɗo ko yiilotoɗum e andintingol en seeɗa ko yowodiri e fiyakuji ndeɗo nawnare nde tawata ko nawnare jaalinde hande, nawnare nde tawata ko nawnare saakinde hande, nawnare nde tawata ko nawnare wonde sabu mayde yimɓe ɗuɗuɓe hande e nder aduna on, nawnare nde tawata ko ɗenƴinde tagore nden hande, nawnare nde tawata ko nawnare dillinde ndiɗo leydi hande, woni ndeɗo nawnare wiyetende coronavirus. nawnare nde tawata hiɗen nana fi mayre saayi wo saayi, hiɗen nana fi mayre nyande wo e nyande e nder ɗiɗo sa'aji ɗi wuruɗen e muɗum e oɗo zaman. hiɗe renti ndeɗo nawnare ko ha honto nde maapini tagore nden hande, ndeɗo nawnare ko ha honto woni ko nde soñji tagore nden hande. haray enen ɓeɗo julɓe ɓe tawata ko jebbilaniɓe allahu subhanahu wa ta'ala, enen ɓeɗo julɓe ɓe tawata ko gomɗinɓe mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala, jogitiɓe wa ndeɗo qur'anare teddunde deftere, ɓe jogiti wa oɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama laawol no hanani goto kala e meɗen, ka kanko neɗɗanke on o taskoto fifiyake ndeɗo nawnare, o taskora fiyake mayre on diina, o taskora fiyake mayre on kanko neɗɗanke on faamu ndeɗo qur'anare teddunde, o taskora fiyake mayre on faamu oɗo sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. hara neɗɗanke julɗo on jogitorali ndeɗo nawnare wano ɓeɗo heferaɓe wonde jogitorde hande,
bal kanko neɗɗo julɗo on o faama wonde ɗum ɗo ko golle allahu subhanahu wa ta'ala, ɗum ɗo ko golle allahu jalla wa ala. Kanko neɗɗanke on o landito hoore makko ko fi honɗum allahu subhanahu wa ta'ala saƴini nde ɗo nawnare hande, nawnare nde tawata nde dillini tagore nden hande, nawnare nde tawata nde woni sabu mayde yimɓe ɗuuɗuɓe hinde wonde sabu kadi mayde yimɓe ɗuuɗuɓe, nawnare nde tawata nde soki hakkunde leyɗe ɗen, nawnare nde tawata nde woɗɗidiri hakkundaji yimɓe ɓen, nawnare nde tawata nde naadi yimɓe ɓen ka cuuɗi nde sokiɓe, nawnare nde tawata nde heedi hakkunde yimɓe ɓen e suudu allahu tabaraka wa ta'ala mawndu ndun woni nduɗo suudu kaaba, nawnare nde tawata nde heediɓe e waɗugol tawafu ka suudu kaaba, nawnare heedunde tagore allahu nden azza wa jal e waɗugol sa'i bayna safa wal marwa, nawnare nde tawata nde heediɓe e waɗugol ziyara nde ɗo juulirde nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bal nawnare nden heediɓe e juulugol julɗe jama ka juulirɗe makko kanko subhanahu wa ta'ala e nokkeli heewni no hanani oɗo neɗɗanke julɗo ka kanko neɗɗo o darirta nde ɗo nawnare darnde julɗo o taskoro nde ɗo nawnare taskande julɗo hara kanko e ɓeɗo yimɓe heferaɓe ɓe fotali. En andi pellet enen ɓeɗo julɓe wonde allahu tabaraka wa ta'ala kala ko o waɗi kanko subhanahu wa ta'ala innama ko o waɗirta ɗum ko li hikmatin baligha, kanko tabaraka wa ta'ala ko nyeñal molanagal e fandunde mawnde woni ko o warrata ɗum. jon non hiɗen felliti wondema pellet allahu tabaraka wa ta'ala o toñata kanko subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jal no jiya e sifaji ɗi tawata ko riwiɗi ɗin e makko kanko subhanahu wa ta'ala ko wiyete kon sifatu zulm. jomi meɗen jalla wa ala o wi en ka qur'anare makko teddunde o wi inna allaha la yazlimu nnasa shay'a, kanko allahu on ko pellet o toñata yimɓe ɓen hay e hunde. kanko allahu azza wa jalla o wi en ka qur'anare makko teddunde o wi inna allaha laysa bi dhallamin lil abid, ko pellet kanko allahu azza wa jalla o siforali ko o toñowo ɓeɗo jiyaɓe makko. kanko allahu azza wa jalla o ɓanginani en ka qur'anare makko mawnde jomi meɗen jalla wa ala o wi wama rabbuka bi dhallamin lil abid, jomi maɗa kanko o siforali ko o toñowo ɓeɗo jiyaɓe makko. kanko jalla wa ala o ɓanginani en hayinka qur'anare makko mawnde o wi wama allahu yuridu zulman lil alamin, ko pellet kanko allahu tabaraka wa ta'ala o fandanaki en enen ndeɗo tagore makko kanko subhanahu wa ta'ala o fandanaki en toñe, kanko allahu tabaraka wa ta'ala o toñata en. jonnon madama ko pellet en felliti wonde kanko subhanahu wa ta'ala o toñata en, kanko allahu azza wa jalla o fandanaki en toñe, kanko allahu jalla wa ala o sifitorali toñe no hanani goto kala e meɗen ka kanko neɗɗanke on o anda wonde koko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala saki e hoore meɗen e nde ɗo nawnare wiyetende coronavirus ko pellet kanko allahu tabaraka wa ta'ala o toñali en, ko pellet kanko allahu tabaraka wa ta'ala o toñali en ko fi honɗum kanko allahu jalla wa ala o tippiniri nde ɗo nawnare hande nde tawata ala e leyɗe ɗen e leyɗe ɗe tawata ko wonde e hoore ndiɗo leydi walla wi'en ko ɓuri e ɗuɗude e leyɗe ɗen e ndiɗo leydi hande ko leyɗe ɗe tawata ko jarriboraɗe nde ɗo nawnare. ko fi honɗum jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o warri ɗum ɗo, ko fi honɗum kanko allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en wonde si tawi hawri o tippini nema e hoore meɗen, nema mo tawata ko immorɗo ka makko kanko allahu jalla wa ala, kanko subhanahu wa ta'ala o wi o ɓantata on ɗon nema e meɗen kanko subhanahu wa ta'ala ha waylen ko woni e meɗen kon e moƴƴere. allahu jalla wa ala o wi dhalika bi anna allaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wondema kala nema mo kanko subhanahu wa ta'ala o tippini o waɗi e yimɓe
ko pelletle hiɗen andi kala ko woni e meɗen e nema ko immorde ka makko. Allahu jalla wa ala o wi wama bikum min ni'matin famin Allah. O wi kala ko woni e moɗon e nema ɗum ko immorde ka makko kanko subhanahu wa ta'ala. O wi en wonde kanko Allahu jalla wa ala o siforali wondema si tawi hawri o waɗi nema e yimɓe kanko jalla wa ala himo wayla on ɗon nema o itta mo e maɓɓe hande kamɓe yimɓe ɓen ɓe wayli ko woni e maɓɓe ko wo ɓe itti ko woni e maɓɓe kon e moƴƴere. Mana muɗum oɗo nema cellal, oɗo nema ɓuttu, oɗo nema hettare, kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o ɓantata ɗum ɗon e yimɓe kanko subhanahu wa ta'ala ha kamɓe yimɓe ɓen ɓe iwa e moƴƴereji ɗi ɓe wonno e muɗum ɗin ɓe yaha e ɗiɗo boneji, ɓe iwa e peewal ngal ɓe wonno e muɗum ngal ɓe yaha e ndeɗo oñare, ɓe iwa e dewe ɗe ɓe wonno e muɗum ɗen ɓe yaha e lundanɗe ɗen. Idan ɗum ɗo ko hollay ɗum e wondema cellal ko wonnoɗen e muɗum kon e hoolare ko wonnoɗen jindude muɗum e ɗan ɗo gurdan aduna kañum ma e ɓuttu ko wonnoɗen e muɗum e jogodiral ko tawata ɗeɗo leyɗe no jogodirno e ɗan ɗo gurdan aduna ɗum ɗo ko nemaji immorde ka Allahu jalla wa ala. Ko fi honɗum kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o itti ɗum ɗon hande ko sabanede ma tawde yimɓe ɓen hande wayli e maɓɓe moƴƴereji ɓurɗi ɗuɗude walla ɓurɓe ɗuɗude ɓen wayli moƴƴereji ɗi tawata ko wonnoɗi e maɓɓe ɗin ɓe yeddimo kanko subhanahu wa ta'ala ɓe lundike mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe tikkinimo kanko Allahu jalla wa ala. Ɗum waɗi si kanko subhanahu wa ta'ala o saki ngoɗo masibo hande e hoore yimɓe ɓen kanko Allahu jalla wa ala o itti nde ɗo hoolare o artiri ngol ɗo kulol kanko subhanahu wa ta'ala o bugi nde ɗo nawnare nde tawata ko nawnare wonde e lorrude ko ɗuuɗi e tagore makko nden kanko subhanahu wa ta'ala. Kanko Allahu jalla wa ala o waɗiri ɗum ɗo fi honɗum fi andintingol goto kala e meɗen wondema kanko neɗɗanke on yo o tuubu o rutto, yo andu wonde himo mari joomi, yo andu wondema Allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko woni ko jeymo, yo anditu wonde wana kala ko o faala o watta e hoore ndiɗo leydi, yo andu wondema ko pellet no woodi mo tawata on ɗon no wawi mo kanko neɗɗanke on ɗon no wawi huɓindade fi makko hatterde huɓindagol. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ma asabaka min hasanatin famin Allah wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. O wi kala ko heɓuma e moƴƴere ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala. O wi kala non ko heɓuma e tana ɗum wata lando andu ko immorde e maɗa an. Ay ma'ana muɗum ko bakkatuji ɗi wonɗa e faggitade ɗin, ɗiɗo boneji ɗi wonɗa e remude, ɗiɗo tanaji kañum may ɗeɗo lundale ɗe wonɗa arde e muɗum ko ɗum woni ko woni sabu ha kanko Allah azza wa jal o liɓi ɗiɗo jarrabuyeji e maɗa. Kanko subhanahu wa ta'ala o ɓanginani en ɗum kadi ka Qur'an o wi wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. O wi kala ko tawata heɓi on e masibo wata on landito ande ɗum ko immorde e ko faggiti ɗon kon onon ko wonkiji moɗon ɗin faggiti kon immorde e shirkuji kañumma yaro bereji kañumma e zinaji kañumma e guykaji e ñamugol ribaji e ɓoragol sonnaɓe ɓen ka yaasi e ko nandi sifa ɗin ɗon piiji e bid'aji ko ɗum ɗon woni ko woni sabu ha kanko Allah azza wa jal o meɗini e dow moɗon walla o meɗini on ɗiɗo jarrabuyeji o meɗini on kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗiɗo masiboji e hoore ɗum kadi wa ya'fu an kathir. Kanko Allahu himo yaafi ko ɗuuɗi ko tawata o nangetirali on ɗum waɗi noon kanko subhanahu wa ta'ala ka arande laawol si tawi hawri yimɓe ɓen lundike, si yimɓe ɓen bonni, si tawi hawri yimɓe ɓen ɓe tiiɗini bonondaji ɗin ha ɓe tekkinimo, kanko tabaraka wa ta'ala himo saaƴina lette e dow maɓɓe tawa ɗen ɗon lette tazkiran ko andintingol ɓe e waajagol ɓe hollugol ɓe wonde ɓe yawti keeri ɗin. Kanko subhanahu wa ta'ala o wi zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. O wi wonde bonondaji ɗin ɗuuɗi ɗi feeñi ɗi saakike ka hoore leydi ko wona non kadi ka maaje. Ndaren hande
nde ɗo nawnare wana ka leydi nde acci, wana ka maaje ka nder laaɗe woni ko nde acci, wana ka avion je ɗe tawata ko wonɗe e wirude dow woni ko nawnare nden acci. Jomi me wi honɗum, o wi bima kasabat aidin nas, sabanede makko yimɓe ɓen faggiti kon e bakkatuji. Taskoɗen goto kala e meɗen ndaren qur'anare nden gila alhamdulillahi rabbil alamin haabi rabbin nas, taskoɗen makuji nelaɗon alayhi salatu wassalam ɗi dendanigal majje en tawai wonde ɗiɗo bakkatuji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala o haɗi ka nder qur'an. E ɗiɗo bakkatuji ɗi nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe haɗi yeru ko yi'uɗen kon e hadisajen. Ɗiɗo bakkatuji ɗi dendanigal majje hiɗi waɗede hande e ndiɗo leydi, hiɗi waɗede hande e ndiɗo leydi. Tawa kadi non ko aktharu nas, mana mum ko ɓurɓe ɗuɗude e yimɓe ɓen ko ɓen ɗo woni waddi ɗum. Ko wona non sen taskike qissaji ɗi jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓangi nani en ka qur'anare teddunde fi ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yawtuɓe. Ɗiɗo moftali ɗi kanko Allahu azza wa jalla o halki ko yawti. Ɗin bakkatuji ɗi o jantani en fuu ko woni sabu ha o halki ɓe. Ɗin bakkatuji no jaali hande e nder ɗanɗo gurdanɗa wuruɗen e muɗum hande e ndiɗo leydi makko kanko Allahu azza wa jalla ndi wonɗen jindude e hoore muɗum. Kanko tabaraka wa ta'ala o wi wonde kanko jalla wa ala ko o sakirta ɗiɗo tanaji e hoore tagore nden ka leydi e ka bahru, o wi bima kasabat aidin nas, ko sabu ko tawata kon juuɗe yimɓe ɓen faggitike immorde e bakkatuji. O wi wa ya'fu an kathir, kanko Allahu azza wa jalla himo yaafi ko ɗuuɗi wana o ɓanginir non e aya go. E oɗo aya o wi ko fi honɗum o waɗani ɗum ko la'allahum yarji'un, ko fi yoɓe rutto, mana muɗum andintingol ɓe wonde ɓe yawti keeri ɗin, andintingol ɓe wonde ɓe tikkinimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, andintingol ɓe wonde mako pellet lundanɗe maɓɓe ɗen ɗuuɗi, yoɓe tubu ɓe rutto ka makko kanko Allahu jalla wa ala. Ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗirta ɗum. Ɗum waɗi si o adday seeɗa e lette ɗe tawata ɗen ɗon lette ko andintinirɗu yimɓe ɓen, wona o addiri non nde ɗo nawnare. Waɗi nde ɗo nawnare ko lette ɗe tawata ko seeɗaje ni woni ko Allahu addi ɗo fi andintingol en. Yen heƴitu yo goto kala e men moƴƴintin hoore muɗum, yo goto kala e meɗen dartu alhaali muɗum, yo goto kala e meɗen andu wonde kanko neɗɗo on wana kanko andi fi hoore makko, wana kala ko o faala o watta, o acciraka ni e ɗan ɗo gurda. Ko waɗi si o addi tawi o nangitiray en kala ko waɗɗen kon, o accatano hay goto e meɗen e hoore ndiɗo leydi. Wono o wiri non walaw yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba. O wisi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o nangitirino en ene yimɓe ɓen ɗiɗo bakkatuji ɗi faggitiɗen har o nangitiren ɗiɗi fop majji, tawa o yaafaki hay e hunde e muɗum. Kanko Allah o wi o accatano e hoore ndiɗo leydi hay e hunde ko tawata koko mari wonki. Wono o wiri e aya goo walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka alayha min dabba. O wisi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o nangitirno yimɓe ɓen sabanede ma toñeji maɓɓe ɗi ɓe woni e toñude ɗin, ko pellet kanko Allahu azza wa jal o accatano e hoore ndiɗo leydi hay e hunde ko mari wonki, hay e hunde ko mari wonki. Idan nde ɗo nawnare nde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o saki hande e hoore nde ɗo tagore woni nde ɗo nawnare wiyetende coronavirus, enen ɓeɗo julɓe hiɗen hani famude, hiɗen hani taskade anden wonde ɗum ɗo ko alamande immorde ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala, wonde ma bakkatuji tagore nden ɗuuɗi, ko alamande immorde ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala, wonde ma tagore nden ɓe tikkinimo kanko subhanahu wa ta'ala, ko andintinande immorde ka makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, nde o woni e andintinde en enen tagore nden wonde ma yo en tuubu ruttoɗen ka makko kanko subhanahu wa ta'ala, ko atti kanko Allahu jalla wa ala o liɓude lette mawɗe ɗen e hoore meɗen. Ko waɗi non si tawi hawri en taskike moƴƴa wona kanko Allahu azza wa jalla o ɓanginirani en non ka qur'anare makko teddunde fi alhaali no o wadduno e moftali ɗi tawata ko moftali yawtuɗi ɗin. Sen taskike on ɗon alhaali, en taskike alhaali meɗen on hande, wallahi en tawai fiyake meɗen on no yurmi, en tawai fiyake meɗen on no hawni. Allahu jalla wa ala o wi walaqad arsalna ila umamin min qablik
فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كان الله تبارك وتعالى وي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دارن انو آيجي نجومي ميدن تبارك وتعالى يؤدري دنو no kanko Allahu jalla wa ala o waɗiri siyaq ɗeɗo ayeje non en tawai fiyake on ko fiyake mo tawata himo waajo en ko mawni. O wi wonde walaqad arsalna gomɗidey menen men neli ila umamin faade e moftali ɗi tawata min qablika ko aditiɗi ma am Muhammad alayhi salatu wassalam. Allahu jalla wa ala o wi wonde nde yawno haɓe salani nelaɓe ɓe men neli ɓen e maɓɓe, nde yawno haa ɓe lundi shariyaji amen ɗin, nde yawno haa ɓe ɗuɗɗini bakkatuji ɗin, nde yawno haa ɓe woɗɗiti e ɗoftareji ɗin, nde yawno haa ɓe yejjiti fi jomi maɓɓe taguɗoɓe on. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra'i la'allahum yatadarra'un. O wi men nangitiri ɓe sattendeji basal bi mana ngurdam maɓɓe ɗan men sattini ɗan tawi hiɓe wuuri e gurnan ɗan tawata ko gurnan sattuɗan men nangitiri ɓe kadi ñabbeli ɗi tawata ko ñabbeli ɗi men saaki e dow maɓɓe. Allahu azza wa jalla o wi fi honɗum la'allahum yatadarra'un, o wi fi kamɓe yoɓe yankino, yoɓe iw e bewre maɓɓe nden ɓe ɗaata, yoɓe iw e mawnintinare maɓɓe nden ɓe tippito, yoɓe iw e sandal ɗande maɓɓe nden e yorere ɓernde maɓɓe nden ɓe arta ɓe wona yimɓe ɓe tawata ko yimɓe jibbilaniɓe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Ndaren Allah azza wa jalla o nangiri ɓe piiji ɗiɗi, o nangiri ɓe bil ba'sa, o nangiri ɓe kanko subhanahu wa ta'ala sattendeji e gurdam maɓɓe ɗan, o nangiri ɓe bid darra, ɗum woni ñabbeli ɗi kanko Allah o saaki e dow maɓɓe. Sen taskike enen hande no wurirɗen non, ndaren fewndo lan 2000 naati 2000 en Allahu subhanahu wa ta'ala waɗi fewndo on sa'i har yimɓe men ko woni wiwde première puissance mondial, bi maana leydi ndi tawata ko wiyetendi ndin ko ɓen ɗon ɓuri marde doole, ko ɓen ɗon ɓuri hettade fewndo ɗon e yimɓe men fou, ari on tuma ko États-Unis. Kanko subhanahu wa ta'ala o jarribi o wurti oɗo neɗɗanke woni oɗo belladen kañum ma e nguɗo konu makko, ɓe yehi ɓe yani e hoore ndiɗo leydi Amerique, ɓe dillini dillinande molanade ha hande on talla lakke ɗon no yani e hoore Amerique, ɓe gaynali e sertude on ɗon tana ko wana non gila ɗum ɗon waɗi sattende molanade yalti e aduna on, crise molanaɗo saaki e gurdan aduna ɗam. ɗo jom meɗen tabaraka wa ta'ala ko Amerique woni ko o wurtuno oɗo neɗɗanke e muɗum fewndo on sayi ɗum ɗon rimi sattende molanade hay joni yimɓe ɓen no wullitade fi nden ɗon sattende. Kalan 2020 natata ɗo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o ndaari o tawi fewnɗo e nder leyɗe ɗen fopp ka hoore leydi ɗo, leydi ndi tawata ko ndin ɗo wiyete tuɗɗere sengo aduna on, ɓe tawata ko ɓe woni e gollande yimɓe ɓen fof fayda ka aduna ɗo, ko ɓe woni e kurkade, ko yimɓe ɓe woni e nafitorde kon ko ɓuri ɗuɗde kon e piiji moƴƴinaɗi ɗin kaka maɓɓe woni e iwrude, ɗum woni ɓeɗo Chine. Bal kanko Allahu azza wa jalla o suɓi kadi saare nde tawata usine ji ɗi tawata ko ɓurɗi ɗuɗude ɗi walla usine ji ɗuɗuɗi koye nden ɗon saare woni, kanko Allahu o yaltini nde ɗo nawnare ɗo woni addarra, o yaltini nde ɗo nawnare ɗon woni addarra. Hande si tawi en taskike, si tawi ko bik mo neɗɗo windirta a ndaray mo ɓennama ko Chine o iwri, ko ɓuri ko. Si tawi ko paɗal ɓornetengal ko ɓuri kon ɓennete ko Chine. Si tawi ko sokkitirku ñiiƴe ɓe innama ko Chine. Si tawi ko sokkitirku noppi ɓe innama ko Chine. Si tawi ko kaye ɓe innama ko Chine. Si tawi ko linsere ɓe innama ko Chine. Kala ko wona e gollitirede kon hande ko ɓuri e ɗuɗude kon ko Chine wona e moƴƴinede. Hay Américain ɓe ɓen ko ɓe woni e gollirde kon e Européen ɓe ɓen ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe ɓen ko Chine woni ko ɓe watta commande ji maɓɓe ɗi. Jomi meɗen tabaraka wa ta'ala
o addi nde ɗo nawnare e ndin ɗon leydi. Bal o suɓi kadi saare nde tawata nden ɗon saare ko kayre woni saare jiyande e ɓurɗe marde ɗen usine ji ka piiji ɗi moƴƴinte ɗon. O waɗi tuɗɗere nawnare nden e nden ɗon nokkure. ɗum ɗo ko honɗum holli ko ono yo jiyaɓe Allahu azza wa jal. Joni nden ɗon saare walla ndin ɗon leydi wana yo goɗɗo yawton, wana yo goɗɗo iwton, wana yo goɗɗo yawton, wana yo goɗɗo iwton. Golleji maɓɓe ɓurɗi ɗuɗude ɗin darike. ɗum ɗon ko hunde nde tawata ko dillinayde tagore nden nde dendanigal mayre. On sati kanko subhanahu wa ta'ala o yaltini nawnare nden ton, bi ma'ana o saki nde hande kadi e hoore leyɗe ɗen ɓurɗe ɗuɗude ɗen e leyɗe leydi ndin hande. Kanko subhanahu wa ta'ala o warri ɗum honɗum wano o wiri non la'allahum yatadarra'un. O wi ko fi honɗum ko fi yo yimɓe ɓen ɓe ɗaatu, yo yimɓe ɓen ɓe iw e bewre, yo yimɓe ɓen iw ɓawo iblis, yo yimɓe ɓen iw ɓawo belenduruji wonkiji maɓɓe ɗin ɓe tuuba ɓe rutto ka makko kanko subhanahu wa ta'ala. O wi ko ni o nangirno ɓen aranɓe ɗon o addi lette seeɗaji e maɓɓe tawi ɗen ɗon ko waajagol ɓe fiyo ɓe tuubu ɓe rutto. Kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi hon o wi falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u. O wi ko honɗum haɗuno fewndo lette amen ɗen arno e maɓɓe ɓe yankino ɓe tuuba ɓe rutto enen ndaren hande yimɓe ɓen no jooɗi no wiide no habbi France no wadde test e lekkele, yimɓe ɓen no wiide no habbi Amérique no wadde essai clinique lekkele, Chinois no ɗaɓɓitude ɗen lekkele. Allahul musta'an. Allahu azza wa jalla o wi wonde wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu. O wi si Allahu tabaraka wa ta'ala o memirima lorra hay e goto wawata ɓantude ɗum ɗon itta e masina kanko subhanahu wa ta'ala. E aya go Allahu azza wa jalla o wi en wonne kanko tabaraka wa ta'ala o wi wa idha arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda lahu wama lahum min dunihi min walin. Allahu wi si tawi kanko tabaraka wa ta'ala o fandanike yimɓe bone, mana muɗum si o fandanike yimɓe nangugol ɓe liɓugol lette e dow maɓɓe, o wi hay goto wawata bi ma'ana ruttude on ɗon bone hara o hewtali ɓe. Ndaren ko wiyete kon hanne wonde Chine no newni bi ma'ana Chine no woni yimɓe ñeeñuɓe heɓe moƴƴina piiji jama on fu no hawi golleji chinoiɓe ɓe. Ko wana non hino Amérique no innano kelɗi jama on no hawi alhaali maɓɓe on, France no innano kelɗi yimɓe ɓen no hawi alhaali maɓɓe on e leyɗe ko wona ɗeɗo. Allahu tabaraka wa ta'ala o ittiri ndeɗo nawnare e ɗen leyɗe ɗe tawata ko wonaɗe wi'ede wonde ko kanɗe ɓuri kelɗude, ko kamɓe ɓuri marde lekkele, kamɓe ɓuri marde médecin ɓe janguɓe. Kanko Allah azza wa jalla o fuɗɗori nawnare nden ton si o addi nde noon e ɗeɗo leyɗe ɗe tawata ko tampuɗe. O waɗi kadi nawnare nden ko nde woni wadde tanaji kon e ɗen ɗon leyɗe nde ala wadde tanaji waɗum ɗon e ɗeɗo leyɗe ɗe tawata ko leyɗe tampuɗe ɗen. Ene jama julɓe taskoɗen ɗum ɗo moƴƴa ande wondema pellet ɗum ɗo ko nangal immorde ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kanko Allahu azza wa jal o wi wonde ɓe yimɓe yawtunoɓe ɗon fewndo kanko subhanahu wa ta'ala o nangirnoɓe lette ɗen. O wi ko honɗum haɗi ɓe yankino, hanino ɓe yankino. Ko waɗi noon ko addirnoɗe lette tosoke ɗon ko fiyoɓe tuubu ɓe rutto. O wi honɗum walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. O wi ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗe yoori, ɓe jaɓali tuubude ɓe rutto, ɓe tabiti keferankaku maɓɓe ngo ɓe woni e muɗum ngon e bakkatuji ɗi ɓe woni e faggitade ɗin. Sheytane kadi ari takki e maɓɓe ɗon. Kanko oɗo iblisu alayhi la'ana o dari o cuɗani ɓe golleji maɓɓe ɗin, o sowwonsini ɓe hoore ɗum ɗon kanko iblisu alayhi la'ana. Se ndari hande en tawa yimɓe ɓen no fanɗi wonɓe taskade ndeɗo nawnare wonde ko lette immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala. Woɓɓe no wi'a wonde ko Amérique woni ko moƴƴini nde ɓe bugi nde e Chine, woɓɓe no wi'a ko France woni ko moƴƴini nde ɓe bugi nde e Chine, woɓɓe no wi'a ko Chinois ɓe woni ko moƴƴinno tawi hiɓe manipilde nde kala bo on sati nde fuutiɓe nde yalti. Fa ayna al imanu billah wa ayna at-tawhidu lillah. Ko honto gomɗinal ngal gomɗinɗen Allahu ngal woni, ko honto gotimbaku ko wotinɗinkiɗen kon Allah subhanahu wa ta'ala woni. Allahu wi wonde
kanko Allahu azza wa jal ko kanko woni ko tagi kala hunde. O wi Allahu khaliqu kulli shay. O wi wa qulillahu khaliqu kulli shay'in. Kanko Allahu azza wa jal ko kanko woni ko tagi kala hunde. Ene no wodi neɗɗanke mo tawata ko wawuɗo tagude ko mari wonki. Oɗo virus ko marɗo wonki. Ɗum ɗo wana sifa virus ji ɗi yahayɗi e téléphone ni. Wana sifa virus ji moƴƴinteɗi ko ukkete e carte mémoire, ma ko ukkete e ordinateur, ma ko ukkete e cléwal goɗɗo. Oɗo ko virus mo tawata ko marɗo wonki. Ko honto Amerique wawi moƴƴinde ko mari wonki. Ko honto France wawi moƴƴinde ko mari wonki. Ko honto Chine wawi moƴƴinde ko mari wonki. Allahu khaliqu kulli shay. Ko Allahu azza wa jalla woni ko tagi kala hunde. Oɗo virus ko tagore makko ni kanko Allah ko jundun min junudihi. Ɗum ɗo ko kunu jiyango e koneli makko kanko subhanahu wa ta'ala. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Hay goto anda ittiri koneli makko ɗin kanko Allahu azza wa jalla sina kanko tun. O wi walillahi junudu samawati wal ard. Ko kanko wode ni ɗiɗo koneli ɗi tawata ko koneli ɗin ka leydi e koneli ɗin ka asama. No wiyede Amerique no mari armée. No wiyede Russie no mari armée. No wiyede Chine no mari armée. No wiyede Iran no mari armée. No wiyede wonde leyɗe ɓen no mari armeje. Kono hande Allahu tabaraka wa ta'ala wana malaika o tippini e ɓe. Kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wana kulli jani o tippini e ɓe. Bal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ikhtara min asghari makhluqatihi. O suɓi ko ɓuri e fanɗude, yani ko jiya e ko ɓuri e fanɗude e ɗiɗo tagoreji makko kanko tabaraka wa ta'ala. Thumma sallatahu alayhim. Yeso ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o saaki ɗum ɗon e hoore maɓɓe. Ndare moƴƴa virus ko tawata si a ɗetti gite maɗen ni tun a wawata yiwde. Ko be waɗa ɗum ɗo ka microscope tawa kadi a multiplier ɗum ɗon a soway ɗum ɗon laaɓiji temeɗɗe walla guluji si wawa yi'ude virus kun hande ko kun ɗo woni ko maapini tagore nden fop. Kanji militaire no maapi, horeɓe leyɗe no maapi, police no maapi, gendarme no maapi, njula no maapi. Hande Allah azza wa jalla no wi'uno e ɗengal nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wata gorko salmin sonnajo janano. Yimɓe ɓen ɓurɓe ɗuɗude ɓen sali ɗum. Allahu tabaraka wa ta'ala o immini nde ɗo nawnare hande nde waɗɗiniɓe ɗoftagol ɗum. Hande wana salmingol sonnajo janano tu woni ko jama on haɗiti, bal ko salmingol gorko e hoore muɗum woni ko haɗita. Ɓeɗo ɓe tawata ko Chine wi'unoɓe wonde julɗo wurata e leydi maɓɓe ndin, fadlan non sonnajo waɗa hijab. Allah azza wa jalla wurtinde ɗo nawnare hande kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi e ɓeɗo Chinois hande rijalan wa nisa'an kulluhum mutahajjibun. Ɓeɗo ɓe tawata ko ɓe Chinois hande worɓe e rewɓe ko waɗuɓe hijab. Ɓe fop maɓɓe hande ko waɗuɓe hijabu, paykun e mawɗo, suka e sonnajo ko ɓe waɗuɓe hijabu heɓe jindude leydi hande. Ɗum ɗo si tawi hawri en taskike en taway Allahu azza wa jalla huwa alqahiru fawqa ibadi. Ko kanko woni on dolnuɗo, kanko woni on foluɗo e dow tagore makko nden e dow jiyaɓe makko ɓe. Kanko subhanahu wa ta'ala o wi wonde ɓe sali yankinade, ɓe sali tubude ɓe rutto, bal ɓe tabiti e bakkatuji maɓɓe ɗin. Iblisu alayhi la'na tawi ɓe ɗum kanko huɗaɗo on o dari o sowonsini ɓe o cuɗani ɓe golleji maɓɓe ni. Jomi me wi ɓano ɗum waɗi o wi falamma nasu ma dhukkiru bihi. O wi nde ɓe yejjituno, mana oɗo yejjitugol Ibn Abbas ɓe maki ay taraku, ay falamma taraku ma dhukkiru bihi. Nde ɓe accuno konko ɓe wona e wajorede, nde Allahu tabaraka wa ta'ala o wajori ɓe e defte ko o tippinno kon kañum ma e ɓeɗo nelaɓe makko ko ɓe waaji kon. Nde ɓe salino ɗum ɗon o wajori ɓe lette tosoke, ɓa o tippini ɗen ɗon e maɓɓe kadi ɓe salike. Kanko Allahu azza wa jalla o ñorti lette ɗen e maɓɓe few o ittide, ko wanno sattende nden kon o itti, kadhalika ko tippinno nawnare kon o itti few. O wi fatahna alayhim, on sati men udditi e dow maɓɓe abwaba kulli shay'in,
dambuɗe kala hunde e ko wiyete moƴƴere. Ay kulli khairin, kala moƴƴere, wa ni'matin, kala ko innete moƴƴere e neema men udditani ɓe ɗum. Ndaren golle Allah subhanahu wa ta'ala ɗen, la ilaha illa Allah. Allahu tabaraka wa ta'ala o ñorti lette ɗen few fi kala ɓerɗe maɓɓe ɗe yoori, kanko subhanahu wa ta'ala o acci ɗon o ñorti lette ɗen e dow maɓɓe, o additani ɓe nemaji, o additani ɓe hoolareji. O wi hatta idha farihu bima utu, o wi hande yawno ɓe bungiri, ɓe manmitori, ɓe neminori konko ɓe okkaɗon e nemaji, jomi me wi akhaznahum baghtatan fa idha hum mublisun. O wi on sati non men nangi ɓe non nangal mawngal ngal, on sati non men nangi ɓe nangal tiɗugal ngal, on sati non men tippini halakuye mawɗo on e dow maɓɓe, tawi ɗum kadi ko juhal ka tawata ɓe tanƴina noki ara e maɓɓe. O wi fa idha hum, tawi kamɓe on sati ɓe lannirama ko wiyete nganto, ɓe taƴike yurmede makko nden kanko subhanahu wa ta'ala. Ndaren tartib no jomi meɗen tabaraka wa ta'ala wajori ɓeɗono. Allah azza wa jalla neli nelaɓe e maɓɓe, o tippini defte ɓen nelaɓe, nelaɓe jangani ɓe defte ɗen, ɓe waajiɓe, ɓe jaɓale, ɓe yeddi, ɓe lundi, ɓe sali. Ba ɗum waɗi Allahu tabaraka wa ta'ala tippini lette ɗe tawata ko seeɗaje maɓɓe, o sattini gurdam maɓɓe ɗan, o tippini nyabbeli e maɓɓe, fiyo ɓe tuubu ɓe rutto. ɗum waɗali ha ɓe tuubi ɓe rutti, ɓerɗe maɓɓe ɗe yoori, ɓe tabiti e geddiɗi ɓe woni e mum ɗin. Allahu tabaraka wa ta'ala o ñorti sattende nde wanno e maɓɓe nden, o ñorti nyabbeli ko wanno e maɓɓe kon, o wayliti o additani ɓe nemaji, o additani ɓe hettareji, o additani ɓe hoolareji. Ɓe woni e ɗum ɗon hiɓe dakmito, hiɓe nemino, hiɓe welna, on sati o addi halakuye mawɗo on e dow maɓɓe. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala o halki ɓe, tawi hay goto e maɓɓe ala hande kadi ganto ngo gantinorta ka makko, tawi ɓe taƴike yurmede makko nden kanko subhanahu wa ta'ala. Ɗum no hani ye wajitor. Nde ɗo qur'anare ko nde arani en ko fiye wajitor. Allahu tabaraka wa ta'ala ko o jantanto en ɗiɗo qissaji ko fiye miijito. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. O wi fillanoɓe fillayeji yimɓe feƴƴuɓe ɓen fiyoɓe miijito, kamɓe kadi ɓe tasko hara heɓali ɓe sifa ko heɓunoɓen kon. Ko waɗi arabuɓen ɓe wi wonde al-aqilul kayyisu ko man itta'ada bi ghayrihi, ko wiyete neɗɗo mo tawata ko marɗo hakkil, neɗɗo mo tawata ko ƴoƴuɗo, ko on neɗɗanke mo tawata ko waaji torɗo goɗɗo goo ko wonamo kanko. Yani waaji torɗo goɗɗo goo tawa ko on ɗon o heɓata waajo wona hoore makko woni ko o waaji torto kanko neɗɗo on. Ndaren hande alhaali meɗen on ka fewndi ɗon. Ndaren hande fiyake meɗen on ka fewndi ɗon. Tele pellet nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makanino en ɗum, ɓe andinino en wonde no woodi piiji goo, piiji jowi no woodi e boneji, piiji jowi no woodi e bakkatuji. Ɗin nyande mofte ɗen memiɗi wo, nyande mofte ɗen woni e majji wo, tawi ɓurɓe ɗuɗude e maɓɓe ɓen jogitike ɗin ɗon. Allahu tabaraka wa ta'ala kanko kadi o tippina e lette noneji jowi e maɓɓe ɗin ɗon. Nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makani en ɗum, ɓe ɓanginani en ɗum, kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. ɗum ko e hadith mo tawata ko hadith Abdullahi ibni Umara radiyallahu anhuma. Hadith mo tawata imam ibnu Majah hiɓe fillimo, ko wana non imamu Tabarani no fillimo, imamu al-Hakim no fillimo, Sheikhul Albani alayhi rahmatullah hiɓe sellinimo ka sahihul jami'. Nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maki ya ma'shara al-muhajirin, ɓe maki khamsun idha btulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun. ɓe maki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam lam tazhari al-fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. تسكدن أودو حديث تسكدن أودو ماكو نلانو عليه الصلاة والسلام بماك يا معشر المهاجرين ko ono yo dental ɓeɗo feruɓe terti galleji muɗum dogini dina muɗum ari seni e ndeɗo saare madina ɓe maaki khamsun idha btulitum bihin riwaya go ɓe maaki khisalu khamsin idha btulitum bihin kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonne piiji jowi non woodi si tawi hawri on jarriborama ɗin ɓe maaki wa a'udhu billahi an tudrikuhun miɗo tori allahu azza wa jal yo allahu on dandu on ɗin ɗon piiji on hewtitade ɗe ɓe mana miɗo tori allahu azza wa jalla yo dandu on wurude ha ɗin ɗon piiji ɗi yaltoya ndaare nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hiɓe mapani ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe hiɓe tori allahu azza wa jalla wata allahu wurnu sahabaɓe maɓɓe ɓen ha ɓe hawra e ɗiɗo bakkatuji ɗum ɗo ko honɗum holli ko wondema pellet ɗiɗo ko bakkatuji mawɗi ko wondema pellet ɗiɗo ko bakkatuji sabimbinayɗi tikkere Allah pellet ko bakkatuji wonayɗi sabu ha Allah azza wa jalla tippina lette e yimɓe ɗiɗo noon sen daariɗi en taway ko ɗiɗo woni bakkatuji ɗi tawata ko taskaɗi tosoki ɗin hakkunde tagore nden hande nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki lam tazhari alfahishatu fi qaumin qattun حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا بماكي وان لم تجهر الفاحشة في قوم قط أودو فاحشا كاكو يوني أودو زنا سإنما الفواحشة حور مورنكو أودو زنا والله تبارك وتعالى ويرنون وان يرنتو أودو زنا ولا تقربوا الزنا innahu kana fahishatan wa sa'a sabila o wi oɗo jina ko bakkatu mo tata ko nyidduɗo ko bakkatu mo tawata ko luɓuɗo ko bakkatu mo tawata ko kanuɗo o boni lawol nelaɗo maki alayhi salatu wassalam wonde fahisha ko zina ay oɗo zina o feñata e yimɓe few hatta yu'linu biha ha ɓe feññina zina on e kene illa siwana fasha fihim ta'unu sakoto e maɓɓe nawnare nde tawata ko nde ɗo nawnare wiyetende ta'un oɗo ta'un karmokoɓe ɓen no mari ta'rifatiji ɗuɗuɗi woɓɓe no hertinani ɗum nawnare nde tawata ko nawnare nangayde neɗɗanke on nde waɗa koɓolle e ɓandu makko ɗum kanko neɗɗanke on woɓɓe goye karmokoɓe maaki wonde ko kala nawnare nde tawata ko sakotonde raɓayde nde egga e yimɓe nde yaha e yimɓe bi idnillahi azza wa jal nawnare nde tawata ko nangayde saako e yoga e yimɓe ɓe maaki ko nde wiyete ta'un wana cheikh usamin kamɓe ko ni ɓe maakiri wonde ko ɗum ɗo wiyete at-ta'un joni oɗo coronavirus ko jiyaɗo e min at-ta'un nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala yimɓe ɓe tawata ko waɗuɓe zina ɓe feññini zina ɓe saaki zina on hakkundaji maɓɓe tawi ɓe ala hay suuɗude zina on allahu azza wa jalla tippinay e hoore maɓɓe o saakay hakkunde maɓɓe o saaka hoore maɓɓe ndeɗo nawnaje ɗe tawata ko nawnaje raɓayɗe nawnaje ɗe tawata ko warayɗe ko ɗuuɗi e yimɓe bi idnillah ɓe maaki wal awja'u allati e ñabbeli goo kadi ɗi tawata lam takun ɗi laatanoki madat ɗi tawata ɗi yawtino fi aslafihim alladina madaw e ɓen yimɓe maɓɓe ɓe tawata ko mawɓe maɓɓe yawtuɓe ɓen ndaren oɗo coronavirus oɗo corona mo tata ko façon arɗo on waɗi corona on no mari façon ji sertude kono oɗo coronavirus arɗo e ndi décembre 2019 ɗo hakke ko tawi konko o keso sifa oɗo ɓe wowamo ɓe wimo covid-19 ɓe watti e makko inde 2019 ɗum holli honno wonde yawtuɓe ɓen ko atti ɗum ɗo kamɓe ɓe andano nde ɗo nawnare nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani en ɗum ɗo ndaren alhaali on hande oɗo zina hande
ndaren hande oɗo zina ko yimɓe seeɗaɓe woni ko Allah subhanahu wa ta'ala dandi ɗum ɗo hande gila e payku kañumma e suka kañumma e neɗɗo mo tawata ko ƴaƴƴormajo e neɗɗo mo tawata ko mawɗo yimmorde e sonnajo ha hewti e duwiɗo oɗo zina hande en fof hiɗen andi ko ɗum ɗo saakiko hande yimɓe ɓen no wadde ɗum ɗo e kene pettan cuuɗi muɗum no darna rewɓe ɓe tawata ko rewɓe wonɓe wadde ɗum hiɓe ɗaɓɓude kaydi hiɓe votanede luwaji e leyɗe ɓe tawata ko rewɓe yeeyitotoɓe tawa no anda e nokkeli ka ɓe woni ɗon tawa a haldira e maɓɓe piriwa no haldirta e julajo sodugol makiti makko ɗum ɗo no saaki hande tawi kadi hattali ɗum ɗon ɓe waɗay ɗin ɗon zinaji ha gasa ɓe filma ɗum ɗon ɓe saakita ɗum ɗon tawa neɗɗo ko be yo naatu tun ka internet kanko neɗɗo on sihimo faala o yi'ay ɗum ɗon nder ton hino sabu nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde ko wiyete kon zina ɗum feeñata e yimɓe ha ɓe ɓangina mo e kene ta ɓe accimo suuɗuɗe siwana allahu azza wa jalla o saakay e maɓɓe nabbeli ɗi tawata ko ñabbeli raaɓayɗi ñabbeli ɗi tawata ko ñabbeli wonayɗi sabu mayde ɗuuɗuɓe e maɓɓe wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw hande ko ñabbeli jelu mar'en ɗi tawata ɗin ɗon jama on joni wowiɗi ɓe wuuri di majje diabete tension gastrique ulcère e cancer e ko nande sifa ɗiɗo piiji mawɓe meɗen ɓe tawata ko aranɓe ɓe kamɓe ɓe laatanoki yarifuna hadihi l auja ɓe laatanoki hiɓe anduno ɗiɗo ñabbeli kono hande ndaren oɗo zina nelaɗon alayhi salatu wassalamu ko oɗo ɓe fuɗɗori toragol allahu azza wa jalla yo allahu dandu sahabaɓe maɓɓe ɓe wuurude ha tawa ɗum ɗo sakoto e gite maɓɓe tawa hiɓe wuuri ɓe hattali ɗum ɓe maaki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam walam yanqusul mikyala wal misan yimɓe ɓen ɗuytata etirɗe ɗen kañumma e peesirɗe ɗen illa ukhidu bisinin wa shiddati lmu'nati wa jawri sultani alayhim yimɓe ɓen darotako ɓe ɗuyta etirɗe ɗen ɓe ɗuyta peesirɗe ɗen siwana allah azza wa jalla nangitirayɓe honɗum ko wiyete kon hokkere tawa o saƴinta ndiyan e hoore maɓɓe noɗa wowi saƴirde no ma wuren hayso o saƴiniɗan wana ɗan nafayɗan ɓe bal ko ɗan lorrayɗan ɓe ko waɗi ko ɗan yolayɗan geseli ko ɗan liɓayɗan cuuɗi ko ɗan yolayɗan yimɓe ko ɗan uddayɗan laawi e ko nandi e sifa ɗin ɗon peeji o wi wa shiddatil mu'nati kañumma e sattugol gurdan laren hande ko wona wiyede ko crise mondial ka yaruɗa o ɓen ɗon no wullito no satti wo jawri sultani alayhim e oñare laamu ngun kadi e dow maɓɓe kamɓe laamaɓe ɓen hande ko leydi hondi woni ko landotoɗa yimɓe wonɓe leyton ɓen ɓe innama wonde hiɓe weltori lamɓe maɓɓe ɓen ko woni huwude ɓe ko leydi hondi hande woni ko landotoɗa yimɓe ɓen ɓe innama wonde lamɓe maɓɓe ɓen ko woni e huwude kon no walaniɓe no wela ɓe kono ndaren si tawi hawri en taskike moƴƴa en taway hande si tawi ko peese ɗen si tawi ko etirɗe ɗen ɗum ɗo no ɗuyta hattirde ɗuytegol fof no renti ɗum ɗo no fanki sina yerɓe allah azza wa jalla faabiɓe nelaɗon hattali ɗum ɓe maki walam yamna'u zakata amwalihim kono noon kadi pellet ɓe haɗata ɓe salotako jonnude zakka jawle maɓɓe ɗen illa muni'u alqatara min assama siwana ɓe haɗete yani ɓe ɗawete ko wiyete ko ndiyan saƴayɗan ɗan immorde ka asama tawa walawla albahaimu lam yuntaru si wonano sabu mummunteji ɗi allahu waɗi ɗin ka hoore leydi ɗo o saƴintano ndiyam ndare gande ko njelo woni ittayɓe zakka hande njelo nelaɗo on maki si yimɓe ɓen salike ittude zakka allahu jogitoto ndiyan ɗan e maɓɓe yeruɗan o saƴinta ɗan nafi maɓɓe woni ɗan saƴinirɗe ko o saƴinirta ɗan ko sabu mummunteji ɗin fiwata ɗin ɗon halko ɓe maki walam yankudu ahda allahi wa ahda rasuli ɓe firtata kadi ahdi allahu e ahdi nelaɗon alayhi salatu wassalam illa sallata allahu alayhim aduwahum min gayrihim siwana allahu azza wa jal o saakay e dow maɓɓe yani o wurtay e dow maɓɓe gaño maɓɓe mo tawata wana jiyaɗo e maɓɓe fa akhadhu ɓen ɓe ɗetta ba'da ma kana fi aydihim yoga ko woni kon e juuɗe maɓɓe kamɓe ndaren hande julɓe ɓen leyɗe julɓe ɓen hande keyeji ɗi allah azza wa jalla waɗi ɗin ton
portoɓe ɓen no arde ɓe jaɓaɗi e juuɗe meɗen tawa hiɗen udditi hunduko hiɗen darde ɓe hay pirisi ɓe sooday ko kamɓe woni ko toɗɗoto ko ɓe sodirta ko. ɓe maki wama lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi azza wa jal. Yimɓe allamɓe maɓɓe ɓen kadi ɓe selata ñawirgol deftere allahu nden ɓe suɓo ñaworeji ɗi ɓe ñawirta ɓe daroɓe etta ɗum ɗon ɓe terto ko allahu tabaraka wa ta'ala tippini kon illa ja'ala allahu ba'sahum bainahum, siwana allah subhanahu wa ta'ala waɗay lette maɓɓe ɗen hakkunde maɓɓe kamɓe ɓen ɗo yimɓe wuruɓe ɗen ɗon leyɗe. ene taskoɗen ɗiɗo makuji nelaɗon alayhi salatu wassalam, taskoɗen ɗiɗo bakkatuji jowi ɗi nelaɗon on maaki wonde ɓe toriki allah subhanahu wa ta'ala sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe dendanigal maɓɓe wata allahu on wurno hay goto e maɓɓe ha ɗiɗo saako. Sabu non honɗum koɗi tikkinayɗi allah, sabu non honɗum koɗi wonayɗi sabu ha kanko allah azza wa jal o saƴina lette e ɓe yimɓe ɗon. bakkatu ara ɗon ɓe maki ko zuhurul fahisha wal i'lanu biha, ko ɗum woni honɗum feeñugol oɗo zina kañumma e ɓangilgol mo feññinamo ka yaasi. bakkatu ɗimmo on kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ko naqsul mikyali wal mizan, ko ɗuytugol etirɗe ɗen kañumma e peesirɗe ɗen. bakkatu tammo on ko man'u zakati, ko haɗugol zakkaji ɗin salo jonnude. bakkatu nayaɓo on ko naqdu ahdillahi wa ahdi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, ko firtugol ahdi allahu on e ahdi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. bakkatu jowaɓo on ko adamu tahkimi bima anzala allahu tabaraka wa ta'ala, ko wasegol ñawitirgol ko allah subhanahu wa ta'ala tippini ko. ɓe maki wonde ɗiɗo si waɗi allah azza wa jalla nangitira ɓen ɗo yimɓe kadi piiji joyi. hande noon koye on ɗon saayi, koye on ɗon zaman woni ko fewdiɗe nge muɗum hande. ko ɗum no hanani goto kala e meɗen ko taskituɗen moƴƴa tuuɓe ruttoɗen ka allah subhanahu wa ta'ala, tuuɓe ruttoɗen ka allahu azza wa jal. ko waɗi noon nde ɗo nawnare goto wawata ñortude nde e meɗen sina allah subhanahu wa ta'ala. innagol ɗo no habbi Amérique no testude, Belgique no testude, France no testude, Chine no ka nder laboratoire hiɓe ɗaɓɓitude. jomi meɗen tabaraka wa ta'ala kanko o holli en ko wawata ñortude ɗum ko kanko yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa. o wisi kanko allah azza wa jal o meminima lorra, andude wawata ñortude on ɗon lorra itta mo e mana siwana kanko allahu subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo no hani goto kala e meɗen ka wattayeli ɗum ɗo o anda ɗum. jarrabuye si ari o huɓiti yimɓe on jarrabuye ko sabu bakkatu, amma si tawi ko jarrabuye mo tawata ko neɗɗo goto ni tun woni ko heɓi, ma jarrabuye aro heɓa neɗɗo goto, no wawi wonde hara ko bakkatu makko on, no wawi wonde hara ko teddungal immorde ka allah subhanahu wa ta'ala, ara allah azza wa jalla ɓantanaye mo woni darja, hara ko jarrabuye mo allah azza wa jalla ɓantiranta mo darja kanko neɗɗon. wono nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makirno ajaban li amri lmumini fa inna amrahu kullahu lahu khayr. ɓe maki wa laysa dhalika illa lilmumin in asabathu sarra'a shakara fa kana khayran lah wa in asabathu darra'a sabara fa kana khayran lah. ɓe maki wonde neɗɗo julɗo kanko fiyake makko on fof no hawni, si moƴƴere heɓimo o jarniri allah azza wa jalla ɗum ko moƴƴere wonandemo, si tawi hawri tana heɓimo o muññike kanko neɗɗo on ko moƴƴere wonandemo. ko wana noon ɓe maka ni en kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki inna allaha ida ahabba abdan ajjala lahu al-uqubata fi dunya. allahu azza wa jalla si tawi hawri o yiɗi jiyaɗo makko kanko subhanahu wa ta'ala o yaccinanay on ɗon jiyaɗo makko lette ɗen ka aduna ɗo. mana muɗum bakkatu makko ko watta kon allahu lotiray mo ɗum ko aduna ko atti o yaade kanko neɗɗo. kono karmo koɓɓen ɓe maki wonde ɗinɗon jarrabuyeji koɗi tawata ko hertiɗi masalan e neɗɗanke ni jarrabuye mo heɓata kanko neɗɗon no wawa wonde si tawi ko o moƴƴo hara ko ɗum ɗon, amma si tawi ko o bonɗo no wona hara ko sabanede ma honɗum bakkatuji makko ɗin kanko neɗɗanke on. ɗum waɗi si ɓe maki wonde masaibuji ɗi tawata ɗin tusibul mujtama'a ɓe maki fa hiya la takunu illa bizunubi amma allati tusibu al-afrad fa hiya takunu bizunubi
وتكون كذلك بغير الذنوب، أي امتحانا من الله عز وجل لرفع درجة الشخص. كرمو كوبي ماكي وندن إن بكتو جاني نجربو يجي إن تناجي أرايدي ساكو هوري يمبه بين سيدي هوبي تيتون هرايو يمبه بين أندوكو بكتو جمع بني. أما كو هبتا نتلو غوتو ني ما yimɓe ɗiɗo ni ɗum ɗon no wawi wonde go hara ko bakkatu maɓɓe, no wawi wonde kadi hara ko teddungal ngal Allah woni ɓe teddinirde. waɗi nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde ko ɓuri mawnude e jarrabuye e nder jiyaɓe Allahu ɓen fof ko al anbiya, ko annabaɓe ɓen. si feƴƴi ɗon hikkayɓe ɓe ɓen ɗon, si feƴƴi ɗon hikkayɓe ɓe ɓen ɗon. ɗum ko sabu honɗum, ko sabu Allahu teddinɓe o ɓanta daraja maɓɓe on. kono nde ɗo nawnare nde siyedi ɗen hande, nde wonɗen e yiwde hande, nde ɗo ko nawnare nde tawata ko sabu bakkatu. ndaare nawnare wona sabu haa tawa suudu kaaba ndun tawa nduɗo ndu sokanama ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko waɗay ɓe tawaf. nawnare wona sabu haa tawa oɗo as-safa wal marwa waɗugol sa'yu ɗon ɗum ɗon sokanama ɓeɗo ɓe tawata ko waɗay ɓe oɗo umra. nawnare wona sabu haa tawa ziyara julirde nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e waɗugol ziyara kaburu maɓɓe on kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e abi bakrin e umar, tawa ɗum ɗo yimɓe ɓen haɗama ɗum ɗo. tawa kadi julirɗe luttuɗe ɗen e leyɗe hewuɗe tawata najuma julete e majje, kadhalika wana jama julete e majje, tawa ko yo neɗɗo kala yilto ka muɗum o juula ɗum. si nawnare woni ɗum ɗo sabu, wallahi nden ɗon nawnare nde wonali illa li sababi zunub, si wana sabu ɗiɗo bakkatuji. fa alayna an natuba ila allahi tabaraka wa ta'ala wa narji'a ilayhi jalla wa ala wa nastaghitha bihi subhanahu wa ta'ala. no waɗni en yo en tubu ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala mo kala men yo dartu bakkatu mo wondi e muɗum. hawnaki hara ko bakkatu ma an woni ko woni sabu nde ɗo nawnare fu, hawnaki. yo goto kala men dartu bakkatuji muɗum ɗin on tigi loota hoore makko o tuuba o rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib ɓe maaki, woɓɓe go maaki wonde ko maako oɗon Abbas ibn Abdul Muttalib ɓe maaki wonde ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa ma rufi'a illa bi tawbatin. ɓe maaki wonde albala'u tippotako e yimɓe si wana sabu bakkatu, ko wana non on albala'u kadi o ɓantotako e yimɓe si wana sabu tububuye. Allahu wi inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu waylata lette wonde e yimɓe haa ɓe wayla bonondaji wonɗi e maɓɓe ɗin ɓe tuuba ɓe rutto ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. idan haray kala e meɗen faalaɗo daɗude ndeɗo nawnare, kala e meɗen faalaɗo ndeɗo nawnare yo wopumo kanko neɗɗanke on, awwalan yo o wonu neɗɗo mo tawata ko o mutawakkilun billahi jalla wa ala, bimana neɗɗo holorɗo Allah subhanahu wa ta'ala, neɗɗo mo tawata ko o holorɗo Allah azza wa jal. o gomɗina wonde ndeɗo nawnare e hoore mayre ndeɗo nde heɓatamo siwanasi Allah subhanahu wa ta'ala windanimo qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. ma kamɓe wonde heɓatamen siwana ko Allah azza wa jalla windani men ko, menen ko Allah subhanahu wa ta'ala men holori ko kanko woni ko men ɗaɓɓirta ballal, ko kanko kadi woni ko gomɗinɓe ɓen jogoto mo ɓe hooli. idan ko be anden non ɗo toroɗen mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo o dandu en nawnare nden, wannon kanko wawi ñortude nde ɗo nawnare, o itta nde ɗo nawnare e yimɓe ɓen. sen daari no Allah azza wa jalla o wiri non kanko subhanahu wa ta'ala o wi in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa. si kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jarriborima kanko Allahu tabaraka wa ta'ala lorra, goto wawata ɓantude on ɗo lorra o itta mo e maɗa siwana kanko Allahu subhanahu wa ta'ala. jogitoɗen toragol mo kanko Allah azza wa jalla. waɗen ɗiɗo du'aji ɗi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe waɗayno. nelaɗo on alayhi salatu wassalam en fo hiɗen andi oɗo du'a mo tawata ko sakiɗo hande mo yimɓe buy jogiti
no jogiti on ɗon du'a ko du'a mo tawata ko selluɗo immorde maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. Kaɓe maaki ɗon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e oɗo hadith mo tawata ko hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Ɓe maaki wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe laatino hiɓe maakayno Allahumma inni a'udhu bika min albarasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ay Allahumma ko ayyo Allah, inni no min a'udhu bika miɗo toroma ya adandan min albarasi ndeɗo nawnare wiyetende baras, wal judhami wal jununi kanyum ma e ko wiyete fetere kon, wal judhami e ndeɗo nawnare wiyetende judham. Woɓe wi baras ko woni nawnare nde tawata ko nawnare ɗamajang nangayde, bi ma'ana ko wiyete baras ko nawnare ɗamajang nangayde kolli ɗin taƴa kolli ɗin. Amma aljudham ɓe wi ko nawnare waɗayde koɓolle e ɓandu neɗɗo on, woɓɓe go wi o ko nawnare ɓuutinayde koyɗe. Wa min sayyi'il asqami kanyum ma e nyabbeli ɗi tawata ko nyabbeli bonɗi ɗin. Idan goto kala me yo jogi to oɗo du'a toroɗen Allah azza wa jal ko Allah woni dando, ko Allah woni dando. Waɗi nde ɗo nawnare oɗo virus no fi makko yewtira non ibnu adama ko etiɗa o ko etiɗa wawata dandude hoore ma on ɗo, ko Allah subhanahu wa ta'ala tu wawma mo dandude. Joni virus mo tawata mo wawi wonde e mbuuɗi, virus mo tawata no wodi nokkeli ɗi o wawata wonde o walo ɗon balɗe ɗiɗi balɗe tati ha balɗe nayyi, nde wonde o wona e nokkure leer ɗiɗi leer tati leer nayyi. Joni neɗɗo on no wawi arde mema ɗum ɗon ɓan mbuɗɗin no jonnidirede hakkudaji yimɓe ɓen. Ɗum ɗo fof ko piiji hollayɗi wonde fiyo neɗɗo o wawu daɗude ndeɗo nawnare ko Allah subhanahu wa ta'ala tu woni ko wawi mo dandude ndeɗo nawnare. Idan ko honɗi woni laawi ɗi reweten ɗin fiyen daɗu ndeɗo nawnare. Laawol aranongol ko honɗum ko yen tubu ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala. Awwalu shay'in ko at-tawbatu ila Allah jalla wa ala warruju'u ilayhi, ko tubugol rutto ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala toromo yafuye eggen e bakkatuji ɗi wonɗen e wadde ɗin, eggen e bakkatuji ɗi wonɗen e wadde ɗin. Sabanede manon ko bakkatuji ɗi woni sabu muɗum si tawi hawri en iwi e majji Allah azza wa jalla bi idnihi tabaraka wa ta'ala o ittana en nawnare nden wona o wi'iri non kanko Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. O waylata nawnare ko o waɗi e yimɓe e nangal ngal o waɗi e maɓɓe ha ɓe wayla bonondaji wonɗi e maɓɓe e bakkatuji ɗin ɓe wonta yimɓe ɓe tawata ko yimɓe moƴƴuɓe. E wano Ali ibn Abi Talib ɓe makiri non wonde ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa ma rufi'a illa bi tawba. Ɓe maki wonde bakatu tipporta eni tana tipporta albala'u tipporta siwana sabanede ma bakkatu. Ko wana non o ɓantirtake kadi e dow yimɓe siwana sabanede ma tubugol. Idan laawol aranongol fop fiye en daɗu ndeɗo nawnare yen sirtu e mayre ko at-tawbatu warruju'u ila Allah ta'ala, ko yen tubu ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗo woni aranon ɗum. Laawol ɗimmongol ko an natawakkala alayhi jalla wa ala, ko yen holormo kanko subhanahu wa ta'ala. Waɗi non ko kanko woni dandowo on, kanko subhanahu wa ta'ala woni heedowo on enen e ndeɗo nawnare. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Kala holorɗo mo kanko subhanahu wa ta'ala o yonayi on tige. Kanko Allahu jalla wa ala o holli wonde tana on si ɓanta e mo ko kanko yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa. Idan ko yen holormo kanko subhanahu wa ta'ala gomɗine wonde memata en siwana ko o windani en kon. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana fa alayhi alayhi falyatawakkalul mu'minun. Hunde tammere nden fiyen daɗu ndeɗo nawnare koyo en jogito ɗiɗo asbabji ɗi tawata ko al asbabul ihtiraziyya allati la tukhalifu shari'a. Bimana ɗiɗo sababuji ɗi tawata ko sababuji rentorɗi ɗin ɗi tawata ɗi lundaki sharia dinaka, ɗi tawata ɗi lundaki sharia dinaka. Go on e ɗin ɗon sababuji ko
etagol kanko neɗɗanke on oɗo neɗɗo mo tawata ko wonduɗo e nawnare nden hara o arali o ɓatto o wona takko on ɗon neɗɗo bal o woɗɗito on ɗon neɗɗanke. Neɗɗo wonduɗo e nawnare nden hara o salminali on ɗon jungo e jungo o wotere bal o woɗɗito mo hattirde woɗɗitagol. ɗum ɗo ko hunde nde nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe yamiri. wono ardi noon ka hadis mo imam ahmad ibn hanbal ɓe filli hadis ittaɗo e abi hurairata radiyallahu anhu ɓe maki sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul firra min almajzumi firaraka min al asad. ɓe maki minani nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maka wonde dogu on neɗɗo mo tawata ko wonduɗo e ɗamajan wano dogirta non ngayuri, bi mana no dogirta non ngayuri ka burure woɗɗitoɗande dogir non neɗɗo wonduɗo e ɗam fiwata nawnare nden nde raaɓe. e andi raɓugol ngol nawnare no raɓa kono ko bi idnillahi jalla wa ala. ɗo sinalaɗon maki la adwa, ɓe maki nawnare nde raɓanta hoore mayre kono ɓe holli en eɗeɗo hadisaje wonde si Allah azza wa jalla muyi raɓugol ngol nde raɓay. yo non neɗɗo on ko honɗum wonani mo ko waɗugol sababuji yeruɗi o wawi wadde dagiɗi ɗin fiwata nawnare nder raɓumo no jeeya e mum woɗɗitagol on ɗon neɗɗo mo tawata ko wonduɗo e nawnare raɓayde nden wano ɓe makiri ɗo ni firra minal majzumi firaraka minal asad. dogu on neɗɗo mo tawata ko wonduɗo e ɗamajan wano dogirta non oɗo no dogirta non ngayuri. neɗɗo wonduɗo e nde ɗo nawnare nde tawata ko aljuzam nawnare raɓayde dogir mo wano dogirta non ndiɗo ngayuri. ko wana non kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ari e hadis maɓɓe wonɗo ka sahihu muslim hadis ittaɗo e shuraid ibn suwaidin thaqifi radiyallahu anhu ɓe maki wonde ɓeɗo wafdu thaqif fewndo ɓe arno fi yeyodugol e nelaɗon alayhi salatu wassalam ay ahodugol e maɓɓe tawino e maɓɓe rajulun majzumun neɗɗo wonduɗo e juzam. on saati nelaɗon alayhi salatu wassalam ba ɓe humpitike ɗum fa arsala ilayhi ɓe neli e makko kanko ɓe maki inna qad baya'naka farji an menen men me yeyodi e maɗa wawi ruttade yaw bi mana haysa arali hewta kam e woni ga. ko fi on ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam waɗani ɗum ko fi yani rentagol e fi nawnare nde watande eggu watande raɓu. ɗum ɗo holli wonde gogo bi mana neɗɗo on no jeeya e sababuji rentorɗi ɗin yo kanko neɗɗanke on o woɗɗito on nawnuɗo wonduɗo e nawnare nden. ko hikki ɗon kon e sababuji ɗi tawata ko asbabul ihtiraziya allati tuwafiqu sharia ay sababuji ɗi tawata ko rentorɗi ɗin hara ko feppodirɗi e sharia on etagol hattirde etagol neɗɗo mo tawata ko neɗɗo nawnuɗo on hara kanko e hoore makko o arali o ukki e yimɓe ɓe tawata ko selluɓe ɓen balko yo wonu neɗɗo feerejo kanko e hoore makko o ɗette o waɗe feere ko ɗum woni ko nanten no wiye ɗo quarantaine hande. waɗi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki e hadis maɓɓe selluɗo wonɗo ka sahihul bukhari hadis ittaɗo e abu salamata ɓe maki ɓe nani abu hurairata radiyallahu anhu hiɓe maka nelaɗon alayhi salatu wassalamu maki la yuridanna mumridun ala musihhin. ɓe maki gonden neɗɗo mo tawata ko wonduɗo e geloɗi ɗi tawata ko geloɗi nawnuɗi wata o ɗettuɗi geloɗi makko ɗon ala o tawtina geloɗi oɗo neɗɗo mo tawata ko marɗo geloɗi selluɗi ɗi. joni si tawi hawri mummunteji ɗin e hoore mum wiyama mummunteji ɗi tawata ko mummunteji selluɗi ɗin wata mummunteji nyawsuɗi adde ukkidire e majji fi honɗum fi wata ɗi raaɓu selluɗi ɗin bi idnillahi azza wa jal ko pellet ko yimɓe ɓen ɓuri handude e ɗum ɗon wanno yimɓe ɓen no teddi ɓuri mummunteji ɗin ko tagira ko fi yimɓe ɓen mummunteji ɗin ko tagira ko fi yimɓe ɓen ko wana noon no jeeya ɗin sababuji ɗi tawata ko sababuji shar'inaɗi ɗin neɗɗanke on si tawi hawri o woni e leydi ndi tawata ko leydi ka nawnare nde woni wana yo o yaltu e ndin ɗon leydi o yaha e leydi goo. ko wana non wonɓe e leydi goo wana yo ɓen ɗon kadi yaltuɓe ara ɓe naata e ndiɗo leydi wono ardi noon e hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam
wonno ka sahihul bukhari kambe nelaɗon alayhi salatu wassalam e maki idha sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idha waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha faqultu anta sami'tahu yuhaddithu sa'dan wala yunkiruhu qala na'am. kambe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde si tawi hawri on humpitike wonde ma nawnare raɓaynde naati e leydi ɓe maki wata on iwka won ɗon ɗon aron naton e mayri ɗum ɗon no haɗa shar'an yimɓe ɓen no wadde kono pellet no haɗa ka sharia dina islam o wana noon si tawi nawnare nden nde yani e leydi tawi onon hiɗo nder ton wata o yaltu e ndinɗon leydi yahon e leydi go e riwaya goɓe maki wata o yaltu e mayri firaran minhu dogugol nawnare nden. ɗum waɗi si karmokoɓe go maki wonde si tawi neɗɗo on ko haaju o mari bimana yaltugol yaha tawa ko haaju o mari wana dogugol nawnare nde wana on ɗon anniye o jogiti ɓe maki no sellanamo kanko neɗɗanke on ka o yalta o sabanede manelaɗon ko maki alayhi salatu wassalam ko firaran minhu wata o yaltu fi dogugol kañum nawnare nde. no jiya e karmokoɓe ɓe tawata ko karmokoɓe yaruɓe ɗum imam ibn abdilbar ka attamhid maɓɓe wono ardi noon ka mujallad 21 sengoɗerol 183 ko wana nun imam ibn muflihin ka al adabu shar'iyya maɓɓe ka mujallad 10 sengoɗerol 367 ko wana non al hafiz ibn hajar al asqalani ka fathul bari ka mujallad 10 sengoɗerol wulure 990 ko wana non a sheikh ibn uthaymin alayhi rahmatullah kamɓe tigi ka sharhu riyadis salihin maɓɓe ka mujallad 6 sengoɗerol 969 e ko wona e nden ɗon e nokkeli defte maɓɓe go wana ka sharhul mumti kamɓe sheikh on ka mujallad arano sengoɗerol 110 ha e sengoɗerol 110 ɓeɗo ɓe maki wonde si tawi neɗɗo on yaltugol makko e leydi ka nawnare nde wonɗon ko o woni e yaltirde ko sabu haaju wana anni e dogugol nawnare nden ɓe maki no sellanamo kanko neɗɗanke on ka o yalta o yaha. amma noon si tawi hawri ko dogugol nawnare nden kanko neɗɗon o woni e yaltirde ɗum ɗon no haɗa nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hiɓe haɗi ɗum ɗon bal hiɓe kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kamba molanaɗo e muɗum wono ardi non e mako maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki alfarru min at-ta'uni kalfarri min az-zahfi was-sabiru fihi kas-sabiri fi az-zahfi. hadis jabir ibn abdillah mo tawata ko wonɗo ka al-jami'u as-saghir lil imam as-suyuti kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maki on neɗɗo wonɗo dogude ndeɗo nawnare wiyetende ta'un kalfarri min az-zahfi himo waywa neɗɗo doguɗo e nyande jihadi mo waywa neɗɗo mo tawata ko doguɗo nyande jihadi yani Allah azza wa jalla no kambani yimɓe dogayɓe ɓe nyande jihadi moƴƴa o wi ya ayyuhal ladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar o wi wa man yuwallihim yawma idhin dubura إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. كانك الله تبارك وتعالى ويكلا دوغدو e jihadi wi kanko neɗɗo o wana yiltitagol ɗettita heɓɓito yiltito ara e jihadi ndin wana ɗum woni ko dogini mo bal ko o dogi ko fi yawgol few o wi wonde on ɗon ko neɗɗo mo tata ruttodi e tikkere Allahu kambiranimo kadi nabugol mo yite jahannam. nelaɗon non maki alayhi salatu wassalam kala doguɗo at-ta'un himo waywa neɗɗo mo tawata ko doguɗo nyande jihadi ɓe maki was-sabiru fihi kas-sabiri fi az-zahfi munyiɗo woni ton tawi mo andi pellet memata mo sina ko Allah azza wa jalla hoddirani mo kon o waɗi kadi yeru ko wawi wadde kon ɓe maki on ɗon kadi no waywa munyiɗo nyande jihadi mo o windante ɗimbaraji ɗum ha kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe holli en wonde ta'un ko nawnare nde tawata ko lette ko Allah azza wa jalla tippinno e bani israila ko neeɓi joni noon lutti goɗɗum e muɗum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala
o maritori ɗum ɗon fi ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko lundotoɓe eɗeɗo mofte o tippina ɗum ɗon e maɓɓe. on ardi noon ka hadis Usama ibn Zaydin wonɗo ka Bukhari e ka Muslim ɓe maki at-ta'unu rijzun aw azabun ursila ala bani Israil aw ala man kana qablakum فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض فأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. neɗɗo julɗo on koye o muñño o wona o eto noon hattirde e tagol kadi o jogito asbabuji ɗi tawata ko asbabuji rentorɗi dagiɗi ɗin kanko neɗɗo on o jogito. si tawi o muññike o woni ɗon, si o maayi e muɗum kanko julɗo on fa huwa shahid. ono ardi noon ka hadis Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadis wonɗo ka sahihu Muslim ɓe maki nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki at-ta'unu shahadatu likulli muslimin. ɓe maki kala julɗo mayirɗo ta'un ɗum ɗon ko shahada wonandemo, bi ma'ana ko neɗɗo mo tata ko o konteteɗo ko yanɗo shahid. idan wakkilo ɗen fi rentagol e nawnare nden gogo on tuben ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala. ɗiɓɓum ɗum etoɗen toroɗen mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yo o dandu en nawnare nden, yo ɓantude e meɗen. tammun ɗum holoren mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala hara en holorali hay e goto siwana kanko Allah azza wa jal. nayaɓum ɗum jogitoɗen sababuji ɗi tawata ko shar'inaɗi ɗin. gogo on kala wonɗo e leydi ka nawnare nden naati wata o yaltu o yaha, kanko neɗɗanke o wonɗo kene kadi wata iw e leydi goo o ara o naata ɗum wattude e muɗum. kanko neɗɗanke si o andi goɗɗo no wondi e nawnare nde yo o woɗɗitomo, hara o salminali mo o wonali takko makko, wona yirɗen noon e hadisaji yawtuɗe ɗe. ko wana non kanko neɗɗanke on o eto hattirde etagol o wona neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko neɗɗo jogitotoɗo ko laamu ngu o woni ngun e ley muɗum e leydi ka o woni ɗon. ko ɓen ɗo yamiri kon si tawi lundaki sharia dina kan piiji ko ɓe yamiri kon fi piiji wona e ɗi sabu ɗin ha neɗɗo on o daɗa nawnare nden bi idnillah neɗɗo o wakkilo o jogitoɗin ɗon o wona e majji. ko waɗi yimɓe ɓen e hedde nawnare nden ko noneji tati, ko tarafani wa wasat. woɓɓe go no woodi ɓe tawata kamɓe ko jogitiɓe ittikal, mana waɗuɓe ko wiyete kon tawakul, kamɓe ɓe jogitotako asbabu few al ihtiraziya. ani yimɓe ɓe andanɗa hoore ma soɗotako ka wiya ɗo wata yehe kañum haaju mum ala, bal woɓɓe no wodi heɓe hoolaki fi nawnare nden. ɗum ɗo ko tana molanaɗo neɗɗo julɗo nani hani wawde ɓe na wonde si tawi Allah windi nde nawnare warete ko pellet nde warete naam ko non woniri. kono nelaɗon alayhi salatu wassalam e yii kamɓe no ɓe gollidirno non e yimɓe marɓe nabbele ɗi tata ko raɓa e ɗiɗin, e yii kadi ko honɗum woni ko ɓe yamiri kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam. yimɓe go kadi no woodi ɓen ɗon ko yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko feƴƴintinɓe few, kamɓe ko sababuji ɗi ɓe woni e wadde ɗin ko ɗin ɓe holori, wona Allah subhanahu wa ta'ala ɓe holori. ko soɗagol gol ɓe holori, kañum may wongol ka cuuɗi e maskuwe koye ɓe watta koye ko koyɗon ɓe holori, wona Allah subhanahu wa ta'ala ɓe holori. ɗum ɗon kadi ko tana non. ko waɗi koye maskuwe wona kankoye dandata yimɓe ɓe tata ko attinoɓe nangude ɓen ɗon ko honno nangiri ɓe, ko goɗɗo go iwiraɓe ɓe la. idan wasatu on ka tumbo e andi neɗɗo julɗo ko ɗon hani wonde. Allahu wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. idan wasatu on ko sifiɗen ɗo tubugo rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala e wakkilo hattirde wakkilagol holoramo kanko Allah azza wa jal, toromo kanko subhanahu wa ta'ala, jogito sababuji ɗi tata ko sababuji ɗi lundaki sharia dina kan, sababuji ɗi tawata ɗi lundaki sharia dina kan. si yehi ha laamu ngu wi'i wonde joni hiɓe fermude julirɗe ɗen sabanede ma nawnarnen ko woni sakade kon, yimɓe ɓen yo ɓe jaɓu ɓe wona ka cuuɗi maɓɓe ɓe juula. karamo koɓe ɓen yewti en fi muɗum, kibaril ulama ɓe ɓangini fi muɗum, kadhalika ulama al mamlaka ɓe ɓanginani en fi muɗum wondema ko hunde nde tawata nde ala mushkila. no wodi yimɓe go darotoɓe waɗa i'tirad
be inna wonde hay ka jihadi Allah azza wa jalla o wi'ano nelaɗon alayhi salatu wassalam yoɓe fermo julirde nden maɗum o wi'ali ɓe wonde wata ɓe julnu julde jama wonde wata ɓe julnu julde jama ma e zaman Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamɓe kadi fewndo nawnare nden natuno wana Sham ɓe wi'ano yimɓe ɓen yo fermu julirɗe ɗen ko nandi e sifa ɗin non piiji alhaali on ko alhaaliji ɗi tawata ko alhaaliji sertuɗi ka jihadi enen e hoore men ha hande wowlaka ɗo fi jihadi karmakojo innalɗo yo yimɓe fermu julirde mata ɓe juulu julde jama ɗo ko fi honɗum wona e muɗum sai ka sharia dina meɗen hiɗen andi wonde ko wiyete kon almafasid yani dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih duñugol lorraji ɗin ko ɗum ɗon ardinte e dow poɗugol naforeji ɗi ko pellet ɗen andi ka sharia dina meɗen renugol wonkikin ɗum ko jiya ɗum e piiji ɗi tawata ko yamiraɗi ka sharia ko ɗum waɗi ka jihadi tigi ka Allahu yamiri nelaɗon ɗo yoɓe julnu julde jama nden hono jomɓe wino yo sahaba ɓen fecco woɓɓe maɓɓe yaha wona fewtodira e heferaɓɓen ɓe haɓida e maɓɓe ɓeya juula ga kenen si ɓe heɓi darde wondude nelaɗon siko ɗiɗi juulete ma si ɓe heɓi darɗe ɗiɗi siko nayi juulete yeeso ɗum nelaɗon on daro kamɓe ɓe timmina ɓe yaha ɓe wontaka ɓeya wontito ɓen ɗon kadi arta Allah azza wa jalla tigi wi honnu o wiwata o welsindo e jogaji moɗon ɗin heferaɓɓen ko ɗum ɗo woni ko ɓe ɗaɓɓata ha ɓe ara ɓe sama e hoore moɗon idan no nelaɗon juulirno non ɗon esi ko non ɓe wowi juulirde ko ɗon si Allah wi wa idha tma'anatum fa aqimus salata o wi si tawi hawri on deeƴi on iwi e sifa kulol ka wonɗon ɗon ñimnire julde nde wano Allahu yamiriri non non yo ñimnir idan ɗum ɗo yani ko qiyas mo tawata ko sertuɗo ko wana non Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kamɓe te ɓe fokkituno natoygol Sham kono ɓe yiltino tele ko ɓe fokkitanno ko li amrin muhimmin adimin ko ɗum waɗi ɓe fokkiti yahugol ɓe hawrodiri ɗon e hooreɓe ɓe ardinno e hoore wana Abu Ubaidata en e ko nande sifa maɓɓe ɓen humpitiɓe wonde nawnare raɓayde naati Sham on sati Umar ɓe makani Abdullahi ibn Abbas yahu noddanalan ɓeɗo almuhajirun yani kohoɓe muhajiruna ɓen ari Umar landiɓe ko honɗum wiwɗon on tuma ɓe lutodiri woɓɓe wi mayin woɓɓe wi yiltoɗen Umar ɓaɓe yi'i ɓe fottali ɓe maki ɓe immi ɓe neli Ibn Abbas ɓe maki noddanoyan hooreɓe ansar ɓen Ibn Abbas noddoyɓe Umar landiɓe ko honɗum wiwɗon kamɓe al ansar ɓe inni menen ko mi yi'i ka tigi ko hiɗa wondi e sahabaɓe nelaɗon e tabi'inaɓe ɓen ko ɓe ɗo ɓuri moƴƴude e zamanu ngum ɓawo nelaɗon alayhi salatu wassalam wata nadoyɓe e ndeɗo nawnare accu ha alhaali on ɓutta si yaha on sati kamɓe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe haɗiti ɓe nadali ɓe on sati Abdurrahman ibn Aufin ɓe maki mimminani nelaɗon alayhi salatu wassalam no maka fiɗum Umar ɓe maki ko honɗum nanɗa ɓe maki mi nani ɓe maka idha sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alayhi wa idha waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu kamɓe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe ruttiɓe Umar makano joni may natoyen kon ɗum Umar ruttanno ɓen ɗon naɓanoɓe ko kulol fiwata nawnare nder raɓuɓe bi idnillahi azza wa jal idan julirɗe innaka yimɓe ɓen wata ɓe juulu ko wiya madama ndeɗo nawnare eggande mayre on no yawi ɓe wi'i joni yo julirɗe ɗen ferme yero dumunde mo kala yo juulu ka muɗum innaka hay goto wata juulu idan haray nayo jama on sowwon sen hakkundaji jama on koyen wakkilo wone yimɓe ɓe tawata jogande ko jogiɗen ndeɗo nawnare kon hara wana ɗum nden jogande ɗon nde heferaɓe ɓen jogitinde enen ko e yimɓe gomɗinɓe ko e yimɓe ɓe tawata ko e yimɓe diina hara en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo kanko Allahu azza wa jal o dandu en ndeɗo nawnare yo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o dandu en dendanigal nyabbeli bonɗini yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo en dendanigal bakkatuji ko bonnuɗen kon kala bonondaji ɗi wonduɗen e muɗum ɗi andituɗen e ɗi en andita en torki Allah azza wa jalla yo Allahu yaafo en ɗum wata Allahu tabaraka wa ta'ala nangitir en bakkatuji meɗen ɗin en torke mo kanko subhanahu wa ta'ala yo yurme en yo Allah azza wa jalla ɓantu ndeɗo nawnare
tagore nden. Yo Allah subhanahu wa ta'ala artiran en cellangal o artiran en ɓuttu on yo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala waɗu e yimɓe ɓe tawata ko yimɓe moƴƴuɓe, yimɓe ɓe tawata ko yimɓe fewuɓe, yimɓe ɓe tawata ko yimɓe yiɗaɓe ka makko. Yo Allahu dandu en sheytan, yo Allahu dandu en sheytan, yo Allahu dandu en sheytan, yo Allahu dandu en boneji sheytan ni, yo Allahu dandu en sowwon sinanɗe sheytan ɗe, yo Allahu dandu en boneji wonkiji meɗen ɗin. Yo Allah azza wa jalla fewnu en, yo Allah azza wa jalla fewnu en, yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin fi meɗen, o waɗa en yimɓe aljanna firdaus, o danda e lette makko ɗen adna e l'akhara. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.